Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Irijwi muri kumva ni rya Fabrice Mporana nayo bibutsa kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Tuje mu makuru ari kugenda avuga hirya no hino ku isi. Gusa muri aya makuru turaza kubabwira yuko umunyarwenya Kanyabugande Olivier wamenyekanye nka Nyagiso yasabye imbabazi ku kiganiro yakoze kuri TikTok cyari live. Nituhava turabwira yuko General Kayina Muhozi usanzwe ari umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni akaba na perezida w'igihugu cya Uganda yavuze yuko yahagurukiye abasirikare b'ibisambo. Izo ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho, gusa tubibutse kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye mubasha kuyabonera ku gihe. Muri aya makuru uko nari maze kubabwira mu ngingo ni munyemerere tuhere kuri inkuru ivuga yuko umunyarwenya Kanyabugande Olivier uzwi ku izina rya Nyagiso yasabye imbabazi umugaragaro nyuma yo gukora live kuri TikTok itajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Ni ikiganiro cyabaye kuwa 11 Mata umwaka wa 2025 saa 3 z'ijoro, aho Nyagiso yari ari kumwe n'abandi banyarwenya n'abandi bakunzi biwe kuri TikTok bari bamukurikiyeho kuri TikTok ariho live. Gusa hari abantu bamwe bagiye babitiraho comment bavuga yuko ibi bintu Nyagiso atari byo yakoze bitewe n'ibihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 ku ishuri ya 31. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Nyagiso yasabye imbabazi avuga yuko azikuye ku mutima. Yagize ati: "Nje hano gusaba imbabazi abantu mwese twari turi kumwe kuri TikTok ndetse ku kiganiro twakoze ku itariki ya 11 Mata umwaka wa 2025 aho twagaragaje ibiganiro bitajyanye n'ibihe turimo muri ibi minsi turi kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Niho birumvikana n'ibyo yarashatse kuvuga bikuye ku mutima. Sabye imbabazi abanyarwanda bose, cyane cyane abo byakomerekeje n'ibyo twavuze." Yakomeje asaba urubyiruko n'abanyamuryango by'umwihariko bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda no kwitwararika muri ibi bihe turi kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rugiye gusesengura iby'iki kiganiro cya Nyagiso kugira ngo hafate umwanzuro ukurikiyeho. Dr Murangira Thierry umuvugizi wa RIB yagize ati aganira n'Igihe, "Ikibanza ni ugusesengura ibyo yakoze, hanyuma umwanzuro uzafatwa nyuma." Yongeyeho no kuvuga yuko RIB nubwo ishyira imbaraga ku bantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 hari abatumva ubutumwa RIB iba yatanze, bityo ko ngo hakenewe uburezi buhoraho ndetse no gushyira mu mategeko mu bikorwa. Ibyo nibyo Dr Murangira Thierry yagerageje kuba yatangaza ku kiganiro uwo bita Kanyabugande Olivier yakoze uzwi ku izina rya Nyagiso. Ubusanzwe Nyagiso ni umunyarwenya umenyerewe cyane hano mu Rwanda ndetse wubatse n'izina guhera mu mwaka wa 2015, ndetse yatangiye no kumenyekana akiga muri segonderi dore yuko yize kuri Kristo Roi i Nyanza. Akiga segonderi niwe yatangiye urwenya, yaje no kumenyekana atararangiza amashuri ya segonderi ndetse akomeza n'urwenya akimara kurangiza segonderi. Birumvikana yuko arangije afite akazi dore yuko urubyiruko rwinshi rurangiza rudafite akazi, ndetse yaje no guha akazi abantu benshi bagiye batandukanye bagenda bakinana mu mafilime, bamwe akaba yarabateje imbere dore ko yagiye anazamura n'abandi bantu bagiye batandukanye muri sinema nyarwanda, harimo abo bita ba Kiramani bagiye banamutangira ubuhamya ko ariwe yagerageje kuba yazamura, n'ubu ngubu nabo bari ku ruhando rukomeye cyane muri sinema nyarwanda. Gusa kuri iyi shuro Nyagiso yagaragaje isura mbi muri ibi bihe turi kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994, aho igikorwa yakoze abantu benshi bagifashe nko gupfobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 bitewe n'ibihe turimo. Aho muri comment harimo abantu benshi bagiye batera comment bibaza impamvu Nyagiso yagiye akora ibi bintu kandi nyamara turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Gusa hari abavuze yuko ngo usabye imbabazi azihabwa, bityo ko yagakwiye guhabwa imbabazi nazongere ndetse akabera n'urugero abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda ndetse bakanitwararika muri ibi bihe turi kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Uko maze kubibabwira, iyo ndi gutangira ikiganiro nkomeza mbwira abantu kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda twifuza. Yandi makuru, General Kayina Muhozi Rugaba atangiye guhiga bukware abasirikare b'ibisambo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Kayina Muhozi Rugaba yategetse ko
Generali Muhesi atabwa muri yombi. Ati ejo hashize nataye muri yombi Generali wari umaze imyaka 3 yiba mazutu muri gihugu cya Uganda. Yunzemo ati hari n'abandi bagomba gutabwa muri yombi. Aya ni amagambo ya Generali Kayina Muhozi Rugaba yatangaje. Generali Kayina Muhozi Rugaba atangaza imyirondoro y'uwashakaga gusa amakuru aturuka mu gisirikare cya Uganda avuze yuko uwatawe muri yombi ari uyu Major General Ruhesi niwe yagerageje kuba yatabwa muri yombi ku itegeko ryatanzwe na Generali Kayina Muhozi Rugaba usanzwe ari umugaba w'ingabo z'igisirikare cya Uganda y'PDF ndetse akaba n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni. Ndetse amakuru avuga yuko hafunzwe n'abandi basirikare bagiye batandukanye harimo Colonel Kidege ufunzwe nawe, ariko ntabwo birageragezwa kuba byatangazwa. Gusa amakuru avuga yuko uyu Kidege nawe ashobora kuba afunze mu gihugu cya Uganda ku itegeko rya General Kayina Muhozi Rugaba. Ndetse aba basirikare bose bakaba bashinzwa kunyereza mazutu mu gihugu cya Uganda, niko byagerageje kuba byatangazwa. Ndetse General Kayina Muhozi Rugaba yavuze yuko abatazihanganira ibisambo byose biri mu gisirikare cya Uganda bose bazagerageza kuba bata muri yombi, dore ko yanatangaje ko hari abandi basirikare bagomba kuba batabwa muri yombi bafite uruhare ku ibwa rya mazutu n'ibisambo bagisigaye mu gisirikare cya UPDF n'igisirikare cya Uganda. Ubusanzwe General Kayina Muhozi Rugaba asanzwe ari umugaba w'ingabo za Uganda ndetse akaba n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni uyoboye igihugu cya Uganda. Ubusanzwe uwo bita General Kayina Muhozi Rugaba azwiho kutaripfana ndetse no gutanga itegeko muri Uganda rikahita ryubahirizwa, kuko icyo avuze muri Uganda bahita bagikurikiza. Gusa umuntu wa mbere yubaha cyane mu gihugu cya Uganda ni se unayoboye iki gihugu, kuko icyo se avuze ahita agikurikiza, kandi niyo agiye gukora ikintu ise akamubuza ahita agikurikiza. Ndetse yigize no gutangaza amakuru abantu benshi batagenda bavugaho rumwe, kuko icyo atekereje ahita akivuga. Yigize gutangaza yuko uyu nguyu utavuga n'umwe n'ubutegetsi bwa Uganda ndetse akaba anazwi mu muziki akaba ari Bobi Wine, yavuze yuko bazamwica bamukase ijosi. Ibintu byatangajwe na General Kayina Muhozi Rugaba, ibintu byavugishijwe abantu bamwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga, ndetse anagenda atangaza andi magambo agiye akomakomeye, kuko yigize kuvuga yuko umwungirije nawe nta kintu amaze, yungirijwe n'igicucu, atarakwiye kuba yungirijwe n'igicucu. Ibi nibyo byagiye bitangazwa na General Kayina Muhozi Rugaba utajya uripfana. Ndetse hari n'andi magambo yagerageje kuba yatangaza avugisha abantu benshi, dore ko iyo hagize igihugu cyataka igihugu cya Uganda, uyu General Kayina Muhozi Rugaba niwe muntu wa mbere utuba inyambere kubasubiza ku rubuga rwe rwa X wakunze gukoresha, dore ko ibintu bye byose akunda kubitangariza ku rubuga rwe rwa X. Rimwe na rimwe agenda atangaza yuko yaruvuyeho, gusa ntabwo bijya bimukundira kuko ntabwo ajya amara icyumweru atarugarutseho, ahita yongera akarukoresha. Ayo rero niyo makuru nari mbazaniye. General Fabrice Mporana nayo mbibutsa kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.